Mwankathai Kenya niombete oketha bilioni 8 kumane na urimi bwa nkandania amwabo kwina umbani bunene ucherethia mbeche inya nkuluki kethira mawatho yaraya kuinyelia urimi bwa kimera kia kethira ya kibelwa bwe kulingana na ngwataniro ya biashara bwa nkandania barapo ombete weka mishemani bwa kenda kuariria witina mbere bwa nkandania ntheorone. Fare yangu niende Nairobi kwa mini. Arimi a makandamia ni marenda mawatho maria marakanyiria urimi uyu wao mathengutue. Arimi aya akuma kaunti cia Murang'a, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, Embu na Meru marenda metikirwe kwendagia makandamia mao mari na makoro kuona rinio makavotaga kwendia na thogora wa iguru makiria. Wa uguo arimi aya marenda gwitikirwe kwendagiria muguri waguo nthe maketha mao. Ajaririe ajumbe aria tuthurite a Mount Kenya region matige guturana na ritho riu ria uru maturore na ritho ria arimi ahinyiririku mari uhoro wa makandamia thiini wa parliament. Hata yule Musaina alikuwa ananunua, lakini kwa sababu Musaina alifukuzwa, hawa processors wetu wale wa kampani ile kubwa kubwa ndio walifanya hivi iteremuke. Kwa hivyo tunaomba hata serikali tuangalie kama vile inaangalia mayani sai, kahawa na hata masiwa. Guku riu utongoria wa kiama kia arimi a makandamia nikio Nut Traders Association of Kenya kana NUTAC makiendaga atongoria a kaunti ino gukorwa magitigirira mbunge ni acenjie watho uyu kiavio no atete uria gukoretwe kuri ati ucenjigwe mithenya minini ugacoka gucokereria ringi. Na MP wetu kama wangekuwa wanafikiria juu ya hawa wakulima, hiyo sheria wangekuwa wameenda mbunge wakaiondoa kabisa. Sio mambo ya waziri kuwa naiweka kindole mwaka moja miezi 6 aisaidi mkulima wa makandamia. Guku riu makiuragia thirikari na ateti gutiganiria makandamia wakorwo ati matethia arimi na wakorwo ati uguo ni magukorwo makirurungana nginyagia wabici cia minista wa urimi igwitie kiabinya kiria kikiao. Abunge na thirikari meherere uhoro wigie makandamia. Wanjiku ena ciamani wake amutindikire na minista wiharirie bai mwerigira kondu uteheretie watho ucio tunakuja Okirimo House. Ni maragia miario ino mari mwena wa Kirinyaga kuria marena mucemanio wa arimi a makandamia kuthoma iguru ria uria magigacirithia urimi uyu wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.